Pre nego što krenemo sa videom, moram nešto naglasiti. Znam da će neko od vas shvatiti ovo veoma lično i u slučaju da imate primjedbe na ovaj video, molim vas obratite se preko email adrese nabavimuda@gmail.com kako bi mogli rešiti sve probleme koje vas muče. Hvala. Na ovoj planeti postoje dve vrste muškaraca. Oni koji su glupi i shvate da su glupi i oni koji su glupi a misle da su pametni. Drugopomenuti likovi žive u svojoj interpretaciji realnosti koja je zasnovana na ideologiji koju ja volim da nazivam nisam kao druge devojke. Verovajući da su nadprosječni u svim aspektima, oni su u potrazi za tim revolucionarnim stvaralaštvom koji će sadržati likove nalik njima. Naravno, zanemarujući druge forme stvaralaštva poput knjiga, filmova i umetnosti i svemu tome slično, jer je anime jedini dovoljno prelag za shvatanje i ne zahteva pretjerano angažovanje mozga. Tako će oni, u svojoj pustolovini, naletiti na jedan od 4 serijala za koje će razviti kultno poštovanje i nesvesno će odati zakletvu da ispiju svakog člana porodice onom čovjeku koji odluči da izdvoji i jednu manu tih serijala. Man, shut your bitch ass up, nigga. Nobody asked you that a bitch ass thing. You better shut the fuck up before I knock your fucking head off your shoulders, old ugly ass bitch. Stupid ass bitch. Naravno pričamo o fantastičnoj četvorci koja se sastoji od Oregaira, Bunny Girl Senpaia, Classroom of the Elite i Hyoke. Svaki od ovih serijala ima svoju verziju cool, mirnog, tajanstvenog srednjoškolca kojeg su pisci napisali tako da posjeća na sporednog lika. Međutim, na kraju uvek postane zasebna i unikatna ličnost da izgubi svu poentu zbog koje je napisan na prvom mestu. Kada Vijabu klošari ugledaju takvog lika, električni impulsi i hemijski signali im prenose informaciju do mozga da su upravo ugledali anime lika unikatne aure i da trebaju da odluče da li se pronalaze u njemu ili ne. Posle svega ovoga kreće faza imitacije njihovih osobina u stvarnom okruženju. Međutim, ne sve osobine, već samo one koje oni smatraju da su cool. Dakle, da je produktivno čitanje džepnih knjiga na odmoru zanemarljiv deo. Tokom duže kopiranja njihovih osobina shvatit će da ne dobija iste rezultate kao oni. Nešto fali. Posle par minuta razmišljanja i prevrtanja fioka u mozgu doći će do zaključka da ne dobijaju ni desetinu pičke koju dobijaju ovi likovi. Mislim, brate, kako možeš pomisliti da si išta sličan tim likovima ako ne privlačiš ovakve devojke? Definicija šizofrenične zablude. Nakon te gorke crne pilule, klošar odlučuje da se osamostali od društva sve dok se opet ne osjeti napaljeno. Ali šta je poenta ovog videa? Pa poenta je ovo. Ne pravi sebi lika, ni obličija, bilo čega što je gore na nebu ili dole na zemlji ili u vodama pod zemljom. Ne klanja im se, niti im služi. Sem, ako ne praviš idola od Ryan Goslingove uloge u Blade Runneru. To je jedini izuzetak.